Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka jingai hap jong ki mau hakawi ka long yeng jong ka kong lonti jerwa ka basong basa ka snong tro pedeng ka badan hari boy district ka balajan duk ka khatnyu trek unai tung arajar arpho hadu menta ka sngi ka arpoi trek unai tung arajar arpho kala pelengo lut ya ki nok snong bat i babun balang ki balaj ban sakhi ya ka jingwan hap jong ki mau hakne ka yeng watla na ka liang jong yeng ka sem jong ka kong lonti jerwa kilo suba ba kini ke jingja kala mandai ke jingle sniu jongno ri jongno handai hadu menta kim patla setia ban pinsha halor kan ye ni ban ong ba ka jingwan hap jikini ki mau kala mandai ka kam jong ki su ki krei ka kong lonti jirwa ka jing kran ba nongai khubor ka Batisi TV kala thu ba hadu menta kamla setia ban muddur ka e ka pelong kini ki mau ban wan hap akini ka yeng jongka mentala san sngi kinti nakaliang kasinong te impat jab kat kum kadi jingja kata ke bela yo la esta ang ni kasinong tingi ilong kalong dua pala kan namal kasni ban kong beki phone yang naging phone baki yang ba kat arsitek kum phone yang ba don mencono nong tu bawan tingi la yami namaki la baswa yang la don hi maka jingja kelas jano 10 nam tu tingi phone yang kat arsitek tingi wan chani tingi pet laya pecutu sekalang la pecutu nyamyo ie kedap te hapor makarang yang seta silendat pre tengah yang tu mas yang kadang ye pe ngadang bat ketua emergency light celor la don nak tu jing hap ba mau light liu hap su hap rum de ba jing hap kala la ilong ba pelai markam de ba itu i ba kawang ba su hap su long ba su hap untuk tuk light li tuk te kalong ba pelai kan tinakal yang kesnong te ni ong badai mensono badai ubri nong tu te idei su kan kani jingja la ikop hi badai kenja balong ice new bri ne ki les new ne ki umrat ne kensang ni tai kan te nakaliang ke kasnong tengi gim dan bangin ajing rap pelong tang bagin in subu ki volunteer jongi bakin song sangan ong banyada tingnya da komnon maru kajing hap umdei bopen mensau inu te sulong tang ba isu long solong nhiềuกันabang yo i to jinja te ur kom hap hayin kom to katlum kape ka hap na lor mpe te sulong nhiều to para bril ga jing long bril te de kam don i kalian kasnong te hadu bantang 4 tip i sa ga bor jangkaan tingidang perkhat ingidang idon komiti hi menam step ru yang mangin nyele kom no tingi mener gidang iwan ban inquiry soal ne po yeng kali pertho chwa ba ngin dop sotu ba kan so ngin ai sopo ka bor ka an ru mentang su ai direct te yo don ga ai pedang ni ka ta ong te mentang la sotu ngla wan en ko rin ni te sibet damiet ngin sadan komiti biang ngin se ara sibet kum lo ngin le ngin yo wan ai ka ku bor sa kaliang ka an hakani ka jakate nadu ki por ki barim ki bam swang ki lai kali perthau ki para nok song snong ki baju sa ang ni la don la sau ngut ki brio sau tem ngala mat kini benta te ndai nakaliang jongkir la sa bun snem te 4 judan kono ka jingja teng ki don ki bayo thu we nek preng jongki bla jusa teng hang neru yang ba ngali bayak breu sesor ru na i tang arngot ki khon ru dan era siam sai kata bang adu mesti dia bekerja untuk long bang iphone di trai te untuk perspo beji jan mit la mit tengah iphone tengah lawan tengah bang poin ne tengah lap sia kan kata ding kawang mau tengidang yang hang nei te wan mau na dien te spang lawan naneng te spang lawan tun rum tengah 4 Desember pun kene te kadang mut trai di kesim beningkong nga te kadang mut bagi breu gi kawang kene tadin itu wilayah khot syu ki perlu bosak marjan hang neng la pun kilayawan te bonta mas niwan tu kidang kawang hi la don untuk pungut air kene kawang tadin itu ngi bawan mau nang tu tinggal persang ban wat untuk ngi ong yo de gi breu kawang tinggal persang membuat untuk selalu ingin like home itu memang semlap di air te lapan lenggok sibun ini bangi melap minta hadin pat
ni bakwat ingin melapsu tingin lapsu up ini tapi nang song ne rumah wan suan kawang te hadu mandasai untuk hadu sau bejeng tu ya up tentang kawang tengah try ba dalak sai te tren kawang su andre ndak dak mesti untuk terus teng rumah dong wan dong kawang dong hap yang ne te kalong ba sungo mo ini melak nantip nama kerja kita long suya keren ni kibreu suya keren entah re tang i ka mat tadi ita ngade ue tik kena nak kumkimara kumkiksut kumkisre su ong nak kumta ora je na du menmiet si thoding kendai steng tengi ramut bedi mencono merenya dalam suki tu berasimet lah ya be lah ya tong ong dem mencono andre situ seklau mendoni jadi kawang pat ke datang dia kalau kumlasanan sini udang kawang be dan tu dah kawang be ang tu ong ndesuk mencono kene berkat ndesuk mencono ndai ke air tambah ngelak bentik tang ndai betip ndai dah nata dah hadian pada tu ularung sahaya joni ko tu lah kawang dikitia sekitar nayu long ni susu tiang susme ndai banyu i ya ka i himyu i te dang trekam dang ya suan hab bai hakmat lane hadian lane kendra